A večeras je sa nama i Žarko Madžić, najmlađi učesnik emisije iz našeg Sokaka u ovoj sezoni. Uskoro puniš 17 godina, je li tako? U aprilu, 10. aprila. Odlično. Reci mi za sam početak, šta bi onako izdvojio, s obzirom da imaš malo godina, kako je uopšte nastala ljubav prema muzici? Znamo jedino da potičeš iz muzičke porodice. U 4. razredu osnovne škole nastavnica sam slučajno primetila da ja kao umem da pevam, nije neki talent. Nešto je bilo prijavljivanje za hor, ja sam otpevao neku pesmu, se ne mogu setiti sad koja je, i njoj se to svidelo i pokušali smo sa takmičenjem i mislim da sam bio drugi na opštini. Prvi put je bilo odlično. I onda si nastavio tim putem, je li tako? Naravno, bilo je još takmičenja? I u 5., 6. i 7. svaki razred sam išao na takmičenje i osvajao sam nagrade. I večeras si sa Narodnim orkestrom. Koliko ti to znači i imponuje? Ipak je ovo za sam početak tvoje karijere sasvim dovoljno, ja mislim. Ja sam izuzetno zadovoljan što sam stigao od ovde i mnogo mi se sviđa što nastupam uživo i što je živa svirka, što je... Nema veze. Čuli smo to od mladih ljudi, to i očekujemo, da kažu živa svirka, ne moramo sad. Šta ćemo čuti večeras? Majci za rođendan od Tome Zdravkovića. Jer posvećuješ tu pesmu majci? Pa potrudit ću se da majka bude zadovoljna. Izvoli na bin. Poletite golubovi preko sinjeg mora, na krilima odnesite pozdrav srca mog. Nek mi majka dugo živi sa pesmom u srcu, jer sutra je mojoj majci rođendan. O, majko, majko, Donesite golubovi buket belih ruža, jer sutra je mojoj majci srećan rođendan. Ružama joj okitite njenu sedu kosu, da mi majka živi dugo godina. O, majko, majko, život nas je razdvojio, o najdraža majko, pa je tužno srce moje skoro svaki dan. Sutra ćeš mi biti sama daleko od mene, nek ti srećan bude majko rođendan. O, majko, majko, majko moja.
Čuli smo Žarka Madžića, a komentar o njegovom večerašnjem pevanju će dati gospodin Mića Janković. Žarko, dobroveče. Dobroveče. Meni je drago što mladi ljudi pevaju kompozicije koje su nastale onda kada nismo ni bili rođeni. Jedna od tih je i kompozicija Majci za rođendan. Mislim da je to najzahtevnija kompozicija od onih koje si pevao do sada. Vidi se i čuje se da si iz muzičke porodice. Napravio si dobar izbor kompozicija s obzirom na svoje iskustvo. Trema je nešto što je nerazdvojeno od vas, s obzirom da vi ovde nemate običan nastup, već je to takmičarskog tipa, što kod vas izaziva malo još dodatno uzbuđenje, ali i pored toga primetio sam tvoj veliki napredak od prvog dana kada smo se upoznali, kada si prvi put došao na audiciju. I s obzirom da ti je roditelj, odnosno tata, koliko ja znam, muzičar, i dao ti je veliku podršku, nastavite tako. Hvala. Hvala gospodinu Jankoviću.